गवर्नमेंट ने यारब्रा बफर जोन से लेबर लेतब्रा हौजी सी सरकार सिदा ममांग सरकार सु हाइने एयरपोर्ट लिसिंग पुसन गिब 36,000 आई एम स्टिल रिमेंबरिंग मे थार होगलप मतमदा लामी लिसिंग कुंथ्रा मरी कुंथ्रा मंगा पुसन गिबदु बफर कोई ताइनबा जगह सिंग थंगिबदा हौजिकति 45 तौग्रे लांबन का दौना चंगना बा याद दौना स्टेट रिकॉग्निशन पीरेराबा स्टेट रिकॉग्निशन है फिसे चैप्टर मकुन मागी कॉन्टेक्स्ट की मरुम गे मखा पोलिको अदु जु अखोय हौजे हाइनिंगैदि सरकार से ना हाइरिबा मीसिंग अदु अदुने अदुदे अकाउंटेबल ओइंगा एक्शन तौंगमब्राबा ngarang hairiba मीसिंग अदु मा करी अथॉरिटी हाइनोबा अदुगा सुगुमबगी फिबम लेरिंगैदा अखोय शांति गिने हाइना हंजनबने हाइर कांदा नामतगी ओइबा अखोयगी फ्री थाबै थबकसिदि मानदबा बैलेंस तौदन तौबा एक्शन जिदे कोय याजनिंगदेबको अन सीएसओ खंगदे अमा खंगदे हाइतारेको अखोय तंपाक्तना एनी ग्रुप सिंग नोय चटपा योखपा याबा अरे अखोयने चलकपा मतमदना सिविलियन की मरक्ता सिविलियन अमना सिविलियन अम चंगपा मतमदा मैतै अमना जगाम चपा मतमदा कुकिन थिंग स्टिल अदु इंपोज तौलार कांदा मोयगी दन अखोय सुम चलगा लेबा हाइबसे वारोब मिसो यारकनेबको सिसु खंगबियोबा सीएसओ म्यानसु खंगबियो मदु अफब खोंथांग तौसे हारकदि सरकार सु अदु दैदुर कितंग अकाउंटेबल होनजेबा एक्शन दु तौबियोबा ngarang तौरिबा थबक तु अखोयगी मी नि चंगिबदुदि फुदे नै सोयदना चंगजेले अखोय लम चंगजेले नै हलल ए थादोरे हाबा चंगब यादे हाबा रुंगा सिरे अखोय सिदैसिदा रिम्स ता अनाबा यंगलिबनी अशोक आंगांग सिंग पुरकरे यंगलिबनी अतो तो पमी मैम हौजिदे अखोय चंगहलेबा को अदो हौबा तारगदि असोमदगसु रेसिप्रोकेट तौबिरो हाबा कुकी जो ग्रुप शांति पामे खोले यान हाइगरे चुराचांपु हलकांदा हनंगरकांदा अदु स्टेटमेंट दो चुराचांपु दो थोपिरो हाबा चुराचांपु दो ऑपरेट तौरिबा कोटु गी मायोक तो थोलो हाबा सिदगी लाइबा कांगपोपी गी लाक्तारगदि कांगपोपी गी कांगपुचु थोपिरो हाबा अखोयगी कैनोगी कोटु गी मायोकता अदुगा सोमना कंदना अखोय सरकार अमल लेरी अदु अखोयगी कनो नोयनब यावरे कोलेंद रिप्रेजेंटेशन नोय यावरे कुकी डिप्यूटी सीएम लेरे हारे वेरएस मखोगी रैली चटपा मतमदा अदु तम मतमदा मोय एजेंडा ना मेन एजेंडा ना मणिपुरी की तोखाइता नतन अखोयगी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से अदु नतन लेते अतोप अल्टरनेटिव डिमांड लेते ना हायरगा रैली चली हेबा अरे अखोय मी चटपा मतमदा फार कांद विलेज डिफेंस फोर्सिंग द फार कांद स्टिल हौजिबो हललेबा उठनिंग बदी करीनो सरकार से कईनो अदुगसी पार्टी की मी खरा चतनगा खोतन तौदो सो केस नि कान खनबिरो निबो कान लेबा जानती ngarang gi du explain to biro dana akhoi mi pharaga tholakpa matam du pharaga ani changu angang ani du thadorappa natro changanda ba natro phude haiba natro phude khut thade ma ando halan gi ba haiba natro adu daraga di hojik se karino lai film se si sarkar se na amtang pakhumam pibio ba kanano bu chatoi si bo ba kanano ji chatoi si japiro ba hojik seng na harabada ngarang gi du taseng na ikai jai haba adugi mad phibam do oitaragadi akhoi ju sum waro mi soi lakane ba swai sum like taragadi nama khakta sumang jeng na badi yar oi ba ko chap mana bumong do reciprocate tong no pai ba aringa sai second point akhoi sur bala ibe mana hangbi ba jiki idp ki matang de ju haijege ba idp resettle to boise koi noim pa me ba hojik taseng na harau go do badi मधुगी लापगी स्टेप अम खक्तंग दिल लेको कइनो हाय मतमदा असोंगी ग्रुप का अखोगी तंपाक्ता लेरिबा चिंदा लेरिबा मरक्ता यानबा सरकारना मधुगी मैकेनिज्म अम सेट तौरकांड अनिजिगी यानबा पोरकदौनी मधुगी गुडविल मिशन दुगी मखादा अखोई से थबक तौदुने को आईडीपी सिंह हंजनबा से चुराचांपुदा अखोई मैतेक सिंह मुजी हनबा यागदोरिब्रा मोरेदा अखोई मैतेक सिंह हनबा यागदरेबा चुराचांपुगी अखोई सिदगी बेली दगी चेनगिबा जोमी की मीसिंग अदगी कुकी की मीसिंग मोय यागदौरिब्रा से लाकबा अदु तारगदी अदु गुंबगी वाफम ममा कर माइन तौदना मधुगी हंदोक हंजिन अखोई चंगबा यानबगी थबक से प्रोसेस से सरकार से पॉलिटिकल विल अम यावरकांद मधु मेटेरियलाइज तौरब्राबा ऑन प्रोसेस ऑन थोकप ngambra tangible steps lokot ngambra ngasi phawdo lokotte heba peace committee amok sem ngamde si sarkar se peace committee amok sem ngamde ba aduna takpadi sarkar se gi political will leite leijaraga su moi assert tokbo ngamde karigino hai tarakadi moi center gi women fancy makada
सेंटर ना हौजी लांगनु इलेक्शन लाक्तोरे हौजी लेरिबा पॉलिटिकल स्टेटस क्वासी दे मेंटेन तौरगा लेरो नोई लांगा नु चंगनरनु हाइबगी फिबम से सुम थमेबा अदेदी कमाइन तौदोइनो आईडीपी ना हराउ दुइसे कम काना हराउ दोइनो सुरबला आदा मांगिबा अखोगी मैतै खुंजाव मांगिबा मोरेदा मांगिबा जगह सिंगदो अदुगी एरिया दो हानेगी रिकॉर्ड तो रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड तो मतुंग इन लमदो कोई अमु लक्ष्य ऑक्युपाइड तौरे सिफाइना लक्ष्य अदु फजना माई मागी जगह सिंगदो कोई लक्ष्य बगा हौरे मदु माई माई जगह पीरेनि गाय लाउथोरकांदा आईडीपी सिंग हराउ दोंगने हेबा अदुबु थबक तो ngambra ngamiबरबा सरकार सिना अदुना अखोइसे फेब्रिकेटेड हाउस का सारानी खन नक्सन ना सारे अदुदी टेम्पररी अरेंजमेंट दुदी पामोएबा अदुने बखोन सरकार से हाइसे अदुगी स्टेप तो यादबदने चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट सी करम हाइना लौब याई सिगम वफम से ममांगसु पंचखिबा थानी की ममांगसु हाइपेट अयत पपीरी बेसे कनानो हाइना आईडीपी की मतंगदा थमखि वफम से ले ngasi सुनी अदुगुम्बा शांति पुरकनबा होनबदा काय पिरकपा सिंगदो कोई कंप्रोमाइज तरू हाई अनसिगी पोसे करमाइने येंगबे माइसे मनुंगी ओइबा दुगमा वहानथोक अतोपा अर्थ यावबा वहानथोक लेब्राइन येंगबा याब्रा हाइदि मनुंगी ओइबा पोट हाइतारे कोई सेम पार्टी की दुगुम्बा हंदक तसु दुम अखोगी बीजेपी की मरक्तगी हाइतारे पार्टी सिदगी पेंदबगी इवन फुलफिल तौबा ngamdre पार्टी थादोकनी का मैम से फुंगोखिबे ले हाइतारे स्वाइगी एंगल सिदा वजा करमाइना माइ वहानथोक से कमाइ येंगबेस अपुबो खुरुमजरी सुरबला ngrangi honorable cm gi statement to tasengadi magido fostering तौजबने है तारे responsible and accountable government अमनी अदुना दायित्व लेबा सरकार अमनी ना मसिदा यैखाई थिंगाइबा नत्रगा सरकार सिजना रूल ऑफ लॉ की मायोक्तगा लेबा पुनमक्ता मा लेमना थारोय हाइबगुम्बा ममान इंडिकेशन पि माले अदबु as far as February की तांग मरी 2026 की सिदगी सरकार से हेक लेरपदगी सरकार से ngangai ba magi machat sidi yam vek oi ba haitare kaino khangdaba concrete oi ba wafam amada ngasi fauba सरकार सिदगी दे खोइना उबा फंगदबा हाइतारे को अरुना टोटली मोइसे समना हाइरबदा ngarang अखोगी ऑनरेबल सीएम ना हाइबिरिबदु लेंगाक सिगी चपचाबा मथौ अदुम तौगनी लेमना अमता थारो हाइबनेबा यस अदु इतारे के दे खोइना पैरामीटर्स खरा सुम येंग से बको मे 3 की इंसिडेंट से ममांगी सरुक तो हदीसी की सरकार से लाक्रिंगगी सिरियन बेरेन लेरिंगे मतम दु कांथो असे बको अदु मथबीरम थमम से अदुगा मे फेब्रुआरी की तांग मरी 2026 की मतुंगदा की हौरा भावदा जस्टिस डिलीवरी तौंगम ब्रमा अकाउंटेबल की पार्ट अचौबा मने जस्टिस डिलीवर तौंगम ब्रा थोइबा क्राइम मैम से मिटमांग दा थोकपदा नातोन सुमांगदा थोकपदा कांतो साबल लेलोन वाईफाई अदेगी कोजी असुंगी कोई मास्टर मरी हाथ खिबा अदेगी मिचे ममा असुना कंदा कोई लोंगसाइदा हाथ खिबा अदेगी अमुक टीएम कोलेंदा सिविलियन अनी कन्वॉय लापदा नोंगैना कापा अदुगुमदो जस्टिस डिलीवर तौंगमब्रा मी कल्प्रिट मैम द मांगसी फाबा ngambra अदेगी अमुक अखोगी गवर्नमेंट से ने हाइरेबा मी अमता कोई सिदैसिदा अखोगी शांति थुगाइनबो होनरकपदा मी अमता लेमना थारो है लैंडलॉर्ड वाइफाई की केस एग्जांपल अमा लौसेबा सिदैसिदा मेन एक्यूज ओरिबा केएनपी सिगी कमांडर ओरिबा जर्मन जिमा फांगमब्राबा अखोई केएनपी की मी सिंगना कादर सिंगना मी सिंग जी फारगा पुगिबने सिमा खंगबनेबा अदु ngang सक्तोरैदुगा अदुगा माना हजि हाइरिसि यंगो अखोगी लेंगाक सि गवर्नमेंट से लेबा पामदबा मी कनादानो माना ngangiसि याम तोइना nganगे हेबको कनादानो मा nganगिसि एग्जांपल गवर्नमेंट लेबा पामदबे शांति थुगाइबा पामदि से केएनपी की नुपा जर्मन हाइबदनि धमका तौदना तौरिबसे होदारि केएनपी से माय लायबिलिटी ने होजि सरकार थुगाइबदा नत्रगा सरकार सिगी गवर्नमेंट सिगी लेता हंद्रिबा मसिदैसिदा अखोई इरान सागलिबा मिहान निपुन तौरिबसिदि केएनपी की जर्मन दुम फाउदना अदु तारे सरकार से अकाउंटेबल होइदु नत्रो अखोई लेम थारो हाइबदु चानरकदोइने हेबा अथवा यदि तौबं ngamde aduna सोरबला समना हारबदा पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कोए मसे मतम की मागे याना नबको पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हाइबदि नोइ सुरे एवरी एस्पेक्ट कंदे एक्शन सु ngamde जस्टिस सु ngamde कयु ngamde तौनो याना मतम की सुम चटकिबा हाइतारेको अदुना चुमनगी रेटोरिकल स्टेटमेंट खकनी दे 1 दगी फेब्रुआरी की तांग मरी दगी पिरकपा स्टेटमेंट दुदा हजिकी स्टेटमेंट
Tronglaubi kano akhoi micham angang ani siba mama am sigi badu adu da mana piri ba context in that context kamai to pire inova akhoi Shanti thugai ba pame ase haire gadi asomna kan ge cookie gi perpetrators khulai pa ba sing tori du udu natro adu ta di adu ai du da kari accountable oingam ge sarkar se lenga se kangam de wari gi wane heba ko aduna posturing ama haire lenga ka ma leiri habi gi maya mangda tongna ba adu ga tauri ba thabak sing ase akhoi chingda ngasi akhoi lengak sigi sasan sigi magi administrative handle leibr chingda ngamde hauji akhoi huji haibiri ngarang na handai phone national highway 37 da nomai AK47 fire ga gari dagi extortion tori duti adu thimba ngamodana adu honorable home minister ne leiri juna madu pikman gidana ude khote na yamna dokning ba haitare ko adugum ba wahai wata sijina dana leire ngasi di nupa do my caption do fazana kono khoi software kan ngasi di social media da chaire dana aduna adugumba political convenience ko iba suguma se yana ba chat meam da ma hygiene ba tawbuna tawthora pana ama tawba moi gi sarkar si makhong si tudar lore delhi na haiba ngasai gi thammi ba hojiki delhi na pamje sor bala khoi dum khange hojiki leiri ba political status quo se election ba dum thambane ba moi khali si ko adugu matung da moi gi oiba tongan be agenda lerum ganin khalle 2029 bahauda lalobal lotion gane kain amishana hai bisu lei ko adubu in the meantime ekoi na khan ga da bodi Jammu and Kashmir se karam status lei ga hujik se ko aduna BJP amasu magi allies NDA government ki was unpredictable ni moina pami bisi kaino hai bisi ekoi na khang mangam de hai khoi tok thokro khoi gi sidai se lei riba manipur ki lengang nen lei riba ekoi gi mi manga na saba team ma hai tare ko mi manga na saba team ma government ne popular government ne lei ri ni dana sisu angak pon natro si taseng badi aikoi manipur gi lairiba political class ikai ba piba natro irrespective of party background da hojik phawba mi manga thawla kan cabinet expansion bang ngam da government ama full fledgedly operate tong ngam tar kan da kana na kan mai tong phajana operate tong ngam doino ba atu kum bagi wahi wata lairiba condition chi da sigum balle na tharoi to ba political posturing se mayam na kasuk thaja ningai kasuk laite adu ka si holo kai haini statement haitare ko kaim da yaw da ba maram de day 1 dagi February gi tang mari dinga si fauda accountable oiba government sine kari to grage ba maru oiba adu huji gi mo lelon mai fegi du mi asi ba do ji ba mokta leiri ba natro adu taragadi khara praja na haid ba khara tawbiro haibadu tawba yare dana huji inquiry ma kamai to don impartial inquiry ma kamai to don magi minister deputy CM ma my husband oi lere haziki KNP gi chairman nu gi mathak ta kamai to dana investigation jatha ngamdori ge ba afaba phajaba free and fair investigation ma kamai to ngamdori ge ba adu gum bagi tangkak tu da nupa tho accountable oya mi du pha khotna to dana moi gi maru oi mi khara pha dana khotna to praja su pin gane ba handokhi ne ba hojik leiri ba situation se sarkar se na sum nampu hapuda matam ngasai khoi doctrine of wait watch until it fades away by itself haibido aduga doctrine of politics of convenience edo ko ani si pullaga si sarkar si legre som dangang ba kaim taroi aduga wangang ba matam da party politics e Puraknaba leiba ki ahum thokoda na de facto existence of separate administration leira kan da administrative division ma leibudo no leira kan si da political angle lo wangang ma yabro leiba amagi hujita government thukai government si kaino government na bisi miam na semana to sidai sida government hai bisi da party gi wafam tokthok korba manipur da leiri ba kanglup sim se jaga amri jaga am sat pe yad lai re ba kuiman gre ha ba si kuiman ba sida amu rajniti gi bhasam dong na mung to ba adegi akoi ele na tharoi mo hai bi ba accountable o hin ge hare ga action do modu gi follow up action do chap chana proportionate oi ga dong ne ba adu ngam jetar ga ti kamai tong ni karam bal leader amana ngang ba praja kamai thaje ga doino ba aduna ngarang pi gi ba akoi gi kanona akoi gi honorable CM na hai gi ba do chum akoi gi kai hani akudu chum ne gi kari hani hai de ya de gi posturing hai tare ko political posturing am kaktane sum hai de ya de gi hai bine adu to do na weightage laitian loje smai sum thamje ge first one okay sir adu makoi gi political gi posture mani hai ba thoidok na adu gumba hai ba adu leibak si concern amaga loina na akoi gi dai te yauna adum hai da badum light oi statement ne na koi lobe ha form do thamme aduga hoji se question mayam am da hange ozan su thambi ki ba hoji akoi gi leiba current situation sida sathok ta sin ya da bai matang su amana ma lan sin na ba ya da matang ki su mayam am leiri second round da swai gi matang da kai leiri have do kop na mung lak che ge ai
ओजादुना हुजिके पीसे रेस्टोर तौनबदा कंप्रोमाइज तौरोय हाइरी अदु प्लीज रेस्टोर तौबदा आईडीपी सिंग सेटल तौबई महांगसु पनबसु अचौब पार्ट अमनी अदुना हुजिकसी मयामना मोय आदसु लाहनिंगे अखोइनसु चटनिंगे मरक सैदा अखोइगे अथिंगबा यादबा चटहनिंगदिसे कनान हबु हंगसिने महांग चौंग चौंग हंगिसे आदा मसिगी पोस्ट सैदा आदसु लाहनिंगे लोइना यानरी हाइबा वफम सैदा इंडिविजुअल खरा खक्तन याहंदबनी कम्युनिटी बेस्ड नेटेबो हाइचु यामना क्लियर ओइना पले दु तारगदी मोरेदा चुराचानपुरदा कांगपोकपीदा इम्फाल वैलीदा लैरिबा हुजिकी अखोइगी पुंसी महिंग नतगा ग्राउंड सिचुएशन से हुजी करम हाइना सिगी तोगान तोगान मैम लेडी सिगी वहन थोक से कमाइन हंदुरी खुदम मन हाय कना प्रेजेंट सिचुएशन के आईडीपी के फिल्म सिंग से लोइना अदुमक लोइना वेलकमिंग ओइब्रा अदुक मसिजी असेसमेंट से फजना लौब्रा हाइबा फॉर्म से मसु नेयंदब यारोय मरम दि लोइना मग लेमिन निंगे हाइबा पोस्ट में पल्लम दना मी कंगु खरा खक्तंग यादबने हाइबेंदना अदुना गवर्नमेंट लेडी सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट लेडी अदुका ngसागी ममांगी स्टेटमेंट सु अदुम पनबा अदुका खोगी यानिंगदब कंगु से खुलाई पाइबा बोरी सनसिया दब कंगु क्रसु यावि दम हाइबेने दुना आर्म ग्रुप सिंग ग्राउंड सिचुएशन से कनाना कंट्रोल तौरीबनो पोचे है वहंगमसु लाई हाइतारे स्वाइक एरिया सदी रिगार्डिंग आईडीपी की इशू से कमाइन थंबिनी सुरबला आईडीपी की मतंग से सेकंड केनोम दम लाके बको थंबियो हौजिक गवर्नमेंट सिना ngakpase गवर्नमेंट की ngakpagi mathakta aikoi stakeholder amo oiriba aikoi se CSO khangde adagi khoi tongan tongan bo organization at every level leibo sino ai khoi na chatkada bo pathway se simedi yam clear cut chatpa phai and hajeri se maya punam ki concern ko se ngarang nahan kuidri nong ni mamang da maitai macha ani sekmai langkhat laga kangpokpi district manung da border lanjal lubagi buffer zone lanjal lubagi changjel e haidana village khoi defense moi volunteers haitare ko aduna pharaga sinara yaba pharaga sinara pa matam du da moi madu video namakanda moi na hairisi khanghau da badagi buffer zone se lanjal laga koi ki cookie area da changak pane adu bu mangona koi khut thade ma phajana koi khang da bagini tawrakana ma se takpi rekanda thado khreba adu daragi buffer zone se recognize tawra braba si government ne yara braba buffer zone se labor leite bra hoji si sarkar sida mamang sarkar su hai ne airport lising pusen gi 36000 I'm still remembering me thar hogla pa matam da lami lising kunthra mari kunthra manga pusan gi badu buffer koi gi tainaba jaga sing da thang gi bada objective 45 togre lamban ka dongna changna ba yada dongna state recognition period aba state recognition hai pese chapter makun mai context gi marum gi makha polico adu ju akoi hauji haning ai di sarkar sina hairiba mi sing adu ne adu de accountable oinga action tong ngam braba ngarang hairiba mi sing adu ma kari authority hai no ba aduga sugum gi phibam leiring ai da akoi shanti gi ne haina hanjana bane haira kanda namata gi oiba akoi gi free thabai thabak si di manada ba balance to the action ji de ko ya janing de ba ko ana CSO khangde ama khangde hai tare ko akoi tampak ta na any group sing noi chat pa ko pa ya ba ore akoi na chalak pa matam dana civilian gi marakta civilian amana civilian am chang pa matam da maite gi mana jagam chak pa matam da cooking thing still adu impose to la kanda moi gi den akoi sum chatlaga leiba hai ba se waro bu mi so yor kane ba ko sisu khangbiyo ba CSO myan ju khangbiyo madu afaba khongthang to sare kadi sarkar su adu dur kitang accountable ohenje ba action do tobiyo ba ngarang tawri ba thabak tu akoi gi mi ni changi badu di phu de nei soidna changjele akoi lam changjele noi halal e thadore ha ba changba ya de ba runga si akoi sidai sida rims ta ana ba yengali bani asok pa angang ching porak pore yengali bani ato to pa mi ma'am hoji de koi changhal le ba ko ado hauba taragadi asom da su reciprocate to biro haba cookie jo group Shanti pami ko le han hai gre chura champu halakan hangar kan adu statement do chura champu do thopiro haba chura champu do operate to riba ko tu gi mayok to thok haba sidagi laiba kangpok pi gi lakta ra kati kangpok pi gi kangpu chu thopiro haba akoi gi kaino gi ko tu gi mayok ta aduga somna kandana akoi sarkar amal leiri adu akoi gi kano noina ba yawre call and representation no yawre cookie gi deputy CM leire hare whereas mokho gi rally chatpa matam da adu tam matam da moi agenda na main agenda na manipuri gi tokhai ta banatan akoi gi
political objective se aduna tan leite atop alternative demand leite na hairaga rally chali haba ari akhoi mi chapa matam da phara kan the village defense force in the far kan still hojibo halal leba udning ni badi karino sarkar se na kaino adu ji party gi mi khara chatna ga khotna taw do so case ni kan khan bi ru ni bungo kan leba janati ngarang gi du explain to biro dana akhoi mi phara ga tholak matam du phara ga ani changu angang ani du thador ko natro changan da banatro Fude hai bana to fude khud thade ma ando halan gi hai bana tro adu tara ga di hojik se karino lai film se si sarkar se na amtang pakhumam pibi oba kana no bu chatu si boba kana no ji chatu si ji piro ba hojik seng na hare bada ngarang gi du ta seng na ikai jai haba adu gi mad phibam do tara ga di akhoi ju sum waro mi soi lakani ba swai sum lai tara ga di nama khakta sumang jeng na badi yar hoibe ko chap mana bumong do reciprocate tong no pai ba aringa sai second point koi sur bala ibe mana hangbi ba jiki idp ki matang ju hai jege ba idp resettle to bo se koi noim pa me ba hojik taseng na harau go do badi madugi lakpagi step am khaktang di lai ko kaino hai matam da asongi group ka akoi gi tampak te lai ba chin da lai ba marakta Yanabama Sarkana, Madugi, mechanism of set Taurakanda, Anizigi Yanabam Porkadoni. Madugi goodwill mission Dugi Makada, I could say Tabak Tautuneko, IDP sing Hanjan Nabai, Chura Sampuda, I may take with Hanbayaguribra. Moreda, I may take Hanbayagureba, Chura Sampugi, the Akoshaki Belly, the kitchen giver, Jomigi missing, the cookie missing, Moyagadoribra Selapa. Adu Taragati, Adu Gumbaki. Wapam mama kan main tau dana madugi handok hanjin koi chang ba yana bagi thabak se process se sarkar se na political will ama yawra kan da madu materialize tawra braba on process on thok pang ngam braba tangible steps lokot pang ngam braba ngasi phau do lokot te heba peace committee mok sem ngam de si sarkar se peace committee mok sem ngam de ba aduna takpadi sarkar se gi political will leite leijara su moi assert tokbong ngamde karigino hai tarakadi moi center gi women fancy makada center na hauji ji lang no election laktore hauji ji leira political status quasi de maintain tawraga leiro noi langa nu changna nu hai gi phibam se sum thamme ba adedi kamai tawdino idp na harau duisi kam kana harau doino surbala आदा मांगी बा कोई की मैते खुंजाव मांगी बा मोरे द मांगी बा जगह सिंह दो अदुगी एरिया दो हाने की रिकॉर्ड तो रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड तो मतों इन लम दो कोई अबु लोकसेल ऑक्युपाइड तो रे सिफाई ना लोकसेल अदु फजना माय मागी जगह सिंह दो कोई लोकसेल बका हौरे मदु माय माय जगह दा पीरे नि काई लाउथोर कांदा आईडीपी सिंह हराउ दोंने हेबा अदु थबक तो ngambra ngame बरवा सरकार से ना अदर अखोई से फेब्रिकेटेड हाउस का सारानी खन नक्सन ना सारे अदु दी टेम्पररी अरेंजमेंट दु दी पाम होएबा अदु ने अखोई सरकार से हाई से अदु की स्टेप तो याद बदने हेत चंग ब याद ना मधु की कोर्डियल एटमॉस्फेयर दु लेहन जारे गति का माइन तौतार याना बम चंग नत्रो अखोई मी चंग मतम दा नोय असुमदगी येलो ओइदो नत्रो अदु मोने येलत्रगदी चमना रेस्पॉन्स तौ नदु नत्रो अखोई सा अदुगुम्बगी स्टेप्स तो सरकार से कई लोग चलगा पंगा यानी ने सुम खले नहान सिदे से कोकी जो ग्रुप की मीटिंग लामे जो ग्रुप की मीटिंग लाम दे पॉलिटिसाइज तो उधर सरकार से समाई शांति अंजले अकोई से लाए तो हनगर का ने करी वॉइस सोको ngam मोइबो आईटीएलएफ तो की कई वॉइस सोको ngam बा मोइबो मतकता रुचा करकान आईटीएलएफ की मीटिंग तो खोले चुराचनपुर तो खोले सोमना कंदे कांपोपीदे तो रे कोटुबिना अदे कई हायरे रिफॉर्म हम तो कंजन करे इंटेंसिफाई तो करे मोई रैली तो हायरे नुपा दगी नुपी दगी नोई हाय करे समाइन तो दन अखोई दी सेपरेट मणिपुर दगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मा कोई फंगदरगदी यूटी लेवल विद लेजिस्लेचर हाय करे हेन कंजन करे इंटेंसिफाई तो करे अदु तारगदी अखोई समना हायरे सरकार की स्टेप कर लौ फयेबा कमा हायदि मोई सिंचे ngang इकाई निंगाई ने अखोई मी चंगु अनि अंगा अनि खक चंगु सोई चंगुरे मोई अखोई लमदे हेंजल ए अदु मोई फुबा चैबा तो दन हालन करे इकाई निंगा नत्रो अदु की थाक तो रिकॉग्नाइज तो रबरा मोई हजिकी बफर जोन से रिकॉग्नाइज तो रबर स्टेज ना एक्शन कैन तो ngam de haba adu tawriba da jaga takai ba yadro adu ne haba khona hair se accountable obi chumnagi electoral posturing to tobiro no ba vote mayagi holo kai haitare ko hotrong hoba kain da su lekte ba dhamka dang chung to bigano haije bani da akoina haidi base
ngarangi hojiki angang ani da hai ba wang sangang do yam phajabadi saraga moina adu da kaino mo legitimize tawri natro hojiki buffer zone duna akoi gi boundary ne na adune adugum bodo ilai ba method du da akoi ne act tawang am de hai bani da when action tawang am dar kandi kana dono karamba context no kana dono cm na hari dubo haidi hotrong ho bo wafam am ka tare heba haidi lima tharo ngarang ru thabi ru no da du da adu da impose to riba changba yani yaro to riba cookie balan tiam yam to phaba yadro to adu gu modu diri kai ngam jere adu ga election electoral angle du da election posturing ama lem na tharo like sarkar shanti puraknaba tawune shanti thuwaire ngarang changba yadre adu ti kar main tawtara adu di sarkar si khoina thaja ga duriba moina haibido anu kitang khanbiyu hekta akoi gi ngangba yabudu ngangbi ga nu prajana thaja joisidi confidence building is kaino confidence building ai di action natro policy natro adu sarkar si ngasi fawa concrete koiba karamba confidence building magi policy le rege ba kain lete chumne gi wa khak ngang ga statement khak thoraga matam di rhetorical statement ka magi positioning khak lawra kan action bak to ngam de adu kan da akoi swaida ngang bu di prajana kitang taning hoy adu surupudi thoiba thodok sing mang da taraga lusileba justice delivery ni khangde adagi akoi free movement gini khangde extortion tawriba sinni khangde adagi drone attack pak tawgrabni moirangda adu ba ki thakti yograbni si o matam sida sarkar sina how far moi action se follow tawgrage haibase isan angtang tinju thabiu natraga sungba akoi gi yamna gi holoi ba statement sungma se public ta chamam nanaba tawbase ai di tohonjaning de haijani okay sa yam pasana ozana thambire jisi buffer zone gi matang se duni namdana thamjin gi ba buffer zone hai tare duga moina legitimate tawsila ko pot am nei ba ozana thambire aduga akoi gi pham akoi di shanti pami moi soida nanselak pani kain hairaga moina gam lema thadora koi mong tawse adu main torokan thadora ke tuna hojik se moina sigumba pose moi gi area ni si hanjalak pa yaroina legitimate tawsila ko pot lebse kaim ta haibangam de sakar kem tawde lanchen bangam dana aduma leidi sine tuna politics ki oiba political gi oiba adugumba will ma yaw na tawdabe pose ma koina dum uri aduna swai matang de step khradi yamna mathau ta bra haiba potuni sung taw torok ta beste da aduna hojik se leire pol shanti purakna bu honari logi mayokta kanam tawba yaroi dandi pini kaina haina hujiksi akoi gi leire ba post saida khaibung ta bagi phibam se ahum sujila koi post leimne han horak pada mete kuki lambadu kuki nagar dimension ama hujik chaung lakpai pole aduga hujiki tangkul naga jelorang gi hostage ki incident duma thokib dagi chaung na ahum thokpai post ma koi lai duna imphal valley dagi mathakta ka balan thok nansin tawba yadre sing dei ju kumtara ga se yada phibam leiri marak sida akoi gi leimnari ba tangkul naga gi marakta gi maite pangan chathok kasin yoram badu koi tangkul naga chathok kasin yada bi athing bai potam leire litan incident chu dagi mayam ama samai lakan lei khiduna security mayam am lei su kai doraga leiri no haipo hang sang ngi du asam rifle gi mathakta central security force im tak he tatharak pathabak sing khidai da koina government na tawbangam da bagi force control tawbangam da mi dum chaung ta lei akoi gi handak ki da su ne ayum mayam mai thak pe wafam da ningsing ba yai aduna hojik su deputy chief minister oiriba masamaksi hakchip kano tawgadam ni magi fan bakanu resign to hangadam ne haiba nagagi mai kai dijo chobo kholau lady adagi mayam dagi su magi husband chi kanana be pot mayam lady duna lo thulak chening chu za duna election gi swai jaktang emphasis piraga lak chege center gi kanu si magi policy hai tare si se akoi gi chawrak na kamai nu bi duna hujik lady be phibam si gi engkanda magi priority si adugumba yam durable be political solution ama da prioritize when ubi branda tre haira kanda dum hujik lady ruling parties da electoral gi favorable environment ama dum sem monga dum main tawbun na khanbi brai sus mayam sisu leidi kamai thambini ja all india gi wena su bla hujik la ku matam da mayam da maroina younger generation hai tare ko sahi yankhai manga sigi makha da lei ba mi sing sina de almost 60 70 80% the vote pira bjp da maram the bjp ki policy se kai no koi financial centralization ko we state khuding mak se mogi whims and fancy political whims and fancy gi makha da thamna ba masigi noma discussion ama tawse si yamna luba jaga ne adu moin tawi si adu ne centralized financial centralization is adu ne adu mogi policy si kai no ha the policy of doctrine of bulldozer mogi partal leba khudima mayok to leba any obstacle hindrance ko mogi doctrine of bulldozer hai se takai ba ye khai thingai ba to adu main to rakanda moi gi political achievement du phangane na hai bane madugi same replica ne khoi ji tawri se ko example ekoi
Kashmir ki am khatang ai haije ko Kashmir da moi one time national conference ka mu pulli one time amu PDP ga mu pulli ani se ki close akoina analysis am tawtara ka di high ba party ani maksidi mayai de lepa party ne heba ko adu tinara ma matung da kar main tawre 370 lokthokre when the entire Kashmiri were sleeping nungdang pung baro makhai da UT ani to Kashmir ani sat launa khai do kheba aduna BJP government se unpredictable na aduna 2029 da under any condition the moin to that phang da hai se all India gi lairi be youth singi wakhalon heba maka chamina ba NDA se mosi figure se phangan da ba ngaman da ba aduga moina bulldoze to yana na ba yadana ba parliament ko aduna madugi wakhalon do aduna democratic aikogi federal structures aikogi fabric se BJP na tap na madu erode tawrai ne ba aduga autocratic aikogi democratic centralization na center na no no passion bai tare manipur se example ang katang haige ko entire aikogi revenue receive se sidai sida revenue aikogi income se sidai sida manipur ki percentage se revenue share se state ki 10% katane lupa chama da maudra satki bane aduna adumaina thamba kanda mon no no state khudimak se apik pa khara khara tawwa chingje noina moina grab tawba pamba aduga mogi political will and fancy da chalan ba aduga rightist mogi ngasai gi mindset amada laibak sing ngasai gi democratic federal structure si thugai raga mogi ngasai gi aina haijeri ba kaino do mogi kaino hai tare ko one nation kan hai bane yam phajabane slogan hearing dedi ko ta sing badi pura highly centralized tawba adu hanagi india se akogi centralizing tendency lay hai bido hojikti centralizing tendency tu nate ko pura centralized to podom to rakhre ba ko adune masigi kaino se akoina thugai pa ta ba ban india se unity union of states ne ba si kaugum se ba okay sir, thank you so much.